Ubw'ekitongore ekitari Government ekya Rural Initiatives for Poverty Alleviation RIPA ekirikurwanisa obworo omu Rubirizi kirikurabira omu kuriisa kyaba kirikujaguza emyaka 2 ekyahitya aba batandika n'ekitambo kya misa ekyaba aha kitebe kyabo ekikuru omuri rw'ekibagane omu Rubirizi. Nabwanyuma omwami Vincent Bamugaya owatandikira ekitongore eki obwaruka abantu embizina n'ente kuriisa baketungura yayoreka koona harikwenda kwongyera akatamano omu by'obuhingi ekyari kugira ngu aine amatsiko ngu abanyarubirizi kurabira omu buhingi n'oburiisa nibaija okwetungura. Omwana yaba ari omu kiwumuro at least izaha bamwegese okureberera ente, okureberera embuzi, okureberera enkoko butwaza kuzitandika, okuyinga ebinyansi kandi n'eze ente by the way zimwine nezirya emikankana nezirya emikonde akurikira ko was treating mwitegereza kyonka byona twena ko babegese reza n'umutima kandi Bible niko koraki woyi n'umutima murungi okagira obwire bwawe wakwata obwire obwo okagira nku wabukozesa gye noba wahereza. Bamwe mu batungira amatungo aga bayoreka okushemerera ahabw'okubaganyirwemu kandi hoona ba RIPA bayoreka enteekateeka rugatwa eyibainire eminyeeto ey'ekyanga eki. Mwabwine ebintu bya RIPA ebi ahabw'okuba obutabanguko nuburugamu ebintu mwabura kubireberera ahabw'okuba omukyarakazi ariraye ayangine ahabw'okuba omushiiza ariratongine n'omwana n'omukyarakazi ente yabura ekyokurya yabura amaizi yarugamu yarwara ninga yafa. Ntuza kuba twabareetera enkoko kandi eze enkoko nituza kuba ziri ez'obukugu ati enkoko wurira ngu nguwona Vincent yaza n'omugaba enkoko nyo niza kugaba enkoko nangwa n'ebitakuri niza kubegesa kubiyinga. Aha izooba rimwe abariisa basya kuruga Katerera na Bunyaruguru baheebwa amatungo hagarimu ente n'embuzi kubaasa kuriisa. Obwahati amaka 71 ganganyirwe omu nteekateeka egi. Gashakwa Onesmus Ndianabo.